tunlai mason na le thiam na thangchak tak hian susul na tharlam berber aron thing chuak zela kanon phungeng kim mai banking insurance stock exchange in biak po na entertainment electricity ral thuam hlo om sang tele ramle khotlang in rel bol na healthcare zirna traffic chungchang le thil nang dam tak te hi computer le kai hnoi thiam na manga thole thunun ani te der mai chuwang chun hetiang kai hnoi susul na me mi ani the na na dan le hrai kan nei te hi kan hria ta tu ta hle ani cyber ti trong kam hi greek trong kubernetes atanga ir chuak ni in sap trong chuan cybernetics ti ani a chu alam toin cyber ti in kan soi mai thin om zia tak chu computer le kai hnoi thiam na soina ni ber chu tiang thiam na man sual na chu cyber crime an tia poi khoina theng thei ve na ni the nan le poi khoi tu te shem ani the na na dan siam chu cyber law an ti chu ani India rama cyber law kan nei zinga langsar ber mai Information Technology Act 2000 noya dan bo chiat the na sang te lo soila anei tu phalna la lova computer lo man anei tu phalna la masalova thupoi mo lak chon le lak chua download copy tele pen drive le memory card manga thupoi mo lak chon computer virus thedar le midang kai chon tir computer le achunga thupoi mo ti chiat le ti chingpen computer call le akai hnoi ti chiat le ti chingpen phalna nei thapa min computer mangtur lodan be emo lo ti khai lak emo midang hinga computer le kai hnoi diklo taka man sual computer thupoi mo lo ti chiat ti bo le ti mail hem tumaran chunga thupoi mo lo ru kemo thu ru kemo ti chiat le ti mail hem te le chu tiang mi chu midang ti tir ani in tuna kan han soi poi khoina sang te kha mi in an ti ani chuan kum thum thleng lungin tan tir emo cheng noi thum thleng choi tir emo pani emo shem na pe kop thei ani computer le kai noi bung ro te chu ruk ani ti ring hel chung le hresa ring chunga mi in an le ani chuan kum thum thleng tan tir emo cheng noi kha thleng choi tir emo a shem na pek thei ani a pani a shem kop thei ani bok electronic signature mo password mo le hetiang lam kai noi diklo tak le inbum ang zonga lo man identity theft hi phal anilawa chutiang ti tu chu kumthum thleng lungin tan tir theini in poisa choi tir mok tur ania poisa choi tur hi cheng noi khat lai po ani thei mi tu po electronic man ro le computer le kai noi man ro manga mi bum tu chu kumthum thleng lungin tan tir theini in poisa cheng noi khat thleng choi tir a shem thei ani tumreng wang le hring chunga phalna la masalawa mi thalak private area low capture te thon kwal le the dar te hi kumthum thleng tan theina ania cheng noi ni thleng poisa choi tira mo apan nia hrimna pekop thei ani electronic kaltlanga tungkam moi lo le zam orong kai midle benga hriat thei tur ang zonga thu thona midang te ve thlem le alo dong song tu te ti kholo thei tur zonga chutiang thil bol hlo thon tu te chu voi khat poi khoina kumthum thleng tan tir le cheng noi nga thleng poisa choi tir the ania antinon le ani phei chuan kum nga thleng lungin tan tir le cheng noi som thleng poisa choi tir thei ani mi tu point computer le kai noi thiam na manga mi pan mei chia na kai noi asap tongin sexually explicit act puanzar emo thondar emo chutiang chu midang ati tir emo chuan chung thil ti tu chu voi khat poi khoina kum nga thleng tan tir thei ni in poisa cheng noi som thleng choi tir thei ani boka antinon le ani phei chuan kum sari thleng tan tir thei ni in cheng noi som thleng poisa choi tir thei ani bok pong sual le akai noi tuar tu ming emo ni na tilang thei tur thil pholang tu chu kum ni thleng lungin tan tir thei ni in poisa choi tir bok tur ani hei hi IPC section jani somni pariat e noya ani tin IPC section jar thum somnga pali si na angin mi che saruak emo ke korte le kon noi nen chawa a omlai lo bi thla emo thla lo lak sak emo hi voyeurism ania chu tiang ti tu chu kum khada tanga kum thum thleng lungin tan tir thei ani tin meichia internet emo phone emo manga zar boi tu chu kum thum thleng lungin tan tir thei ani boka tuna poi khoina kanan tarlan ta kha athena zar chaw ania khang kanan selan ta ka tang ringot po khan he cyber crime poi khoina
hian poi khoi tu offender ni theina olsam tak ail hong ani ti kan hriat poimo a tlero rol thar thalai rol ten phone olsam tak kan khoi the to wang hian poi khoi theina ko tlanga kan ding engani ti kan hriat poimo tak zeta chuti rual chuan a tuar tu a victim kan ni theina kong zau tak ail hong boka engpo ni se arem chanangin hundanga kan la sei chin zomte zel tura te po ngai ta ila tun tuma chuan a inven dan tur toy te kan sei chin zomang ana zongin sap te namdang nia hriat namdang nia langte friend request thon le accept te kan chiang tur ani lo email hriat sa te chau lo chu ck puisu message le inbox idon na zongte chanlet vek kher tum su birthday le anniversary present tura thilpek offer na zong lo accept tum kher te lo lak tum kher te ahim lawa an ngai poimo che ni chuan an mani nge I na ron kalin an ron da mai do na ni I password le pin code te midang hne na puang zar su ten remember password le auto login option reng reng I mang tur ni lo transaction ti zo in browser kha close ringot lovin sign out emo log out nge ngi tur ni transaction ti thin account a poisa tam tak da lo ahim fo hei online banking ti thin ta na poimo zol em mani I than tui far nge ya I tho chua ni lo chu nei tum su tu emo in present a thon chenia a in sei chuan engte wala ngai du lo la midang tu emo chung present kai hnoya I phone number emo I personal detail emo ron dil tu chen omani pon pedu house wang che social media khoi thin te hi an pp dp le wala thu an post le thalak tarlan te wang hian ngai san pha su la itan toktar lawom tak an ni the ni ti sherengang che tunlaya in biak po na lama bungthara kan kai tamol mola kumlai zola tangin cheng vai bel chetel choi theina turpoi na satak kan khoi thei dareng mai manlai huna chuan thil sual tia poi khoi tur chuan mi kong khar kar chiat masakte mi thingrem kar chiat masakte atul thina nima sela tuna ero chuan mani kumlai zola rezain hnuai tangin thil poina satak khoi thei ta a chiana za khuwa a thleng thei ti kan hriat poimo kan thu thon dan da te kan film kurangai hle a mi ten kan chunga poi an khoilo nan film khur thaka ke kan pen atul rualin kimani ngei po he dan cyber law bo chelo zonga kan film khur thiam atul hle bok